Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Actually, शराई पंपाच्या ऑपोजिट आम्ही एक बॉलेरो हाडिल्ली. तांच्यान एक बॉलेरो भितर येयल्ली हांगा. सो ताका फॉलो करीत करीत आम्ही हांगा पावले. तुमकां झाडांनी खूब आसा सिलिंडर. हय ते आता तो ड्रायव्हर धांवलो सारको. गाडीचे ड्रायव्हर पंक्चर काडटा आम्ही आमकां वॉट यू कॅन से आमकां हे करून तो झाडांनी धांवलो पळय. इफ यू सी द सराउंडिंग, यू माइट हॅव सीन द cylinders falling in such a shabby condition, and all are filled, half filled, full filled, totally filled. We have informed the company, we have informed our head office, and we are carrying out the investigation. Now we'll be checking the weight of the cylinder. Okay. After looking at the situation here, we informed the company official at 10 o'clock. Okay. Now it is quarter to 12. Which company केले तुम्ही? BPCL company. BPCL company इंटिमेट. कोणाक फोन मारिल्लो? Plant head फोन मारिल्लो. नाव कितें नाव आसा तेजे? साळुंके फोन मारिल्लो. ओके. तेजे कितें रिप्लाय आयला? त्याने म्हणला की आपण कंपनी ऑफिशियलाक धाडला, पण अजून पर्यंत कंपनी ऑफिशियल पावना. कदेश गॅस एजन्सी तोय येवना न्ही? तो अजूनही पावना. लोकांनी सिलिंडर घेताना वजन माप करून घेवचे म्हणून उलो. We request every household people to take the delivery of the cylinder only after payment of the cylinder in front of you. All the gas agencies should carry a weighing scale as per rule 18(8), and all the company have provided them with the weighing scale. First, before checking the payment of the cylinder, you check the weighing scale is verified or not. वेर्णाचे हे प्रकरण पळयल्यार लोकांनी गॅस एजन्सीक पातयेवपाचे ना. कंपनी, एजन्सी, सप्लायर सगळेच फितूर. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक.